Kum no perlok baro, saya sisin par ngapdeng so bhai phi, syakani ke channel jonga khasi terka. Temen ta singi nishan no da kineki crispy chicken strips. Ngala adep adjrong kumni kene ka dos air, uni pade udai u rinsun powder mo, garlic powder, nga ailang bakamlu khandian, ailang bakarong ru khandian rong basaw. Uni pade udai u corn flour. Ta ai ar shamoy. Te sa khle bha hat du bakandala milai bha kini barok hain. Uni pada udah sok jauh ngai ar shamoy. Te kani kawai ka peleng saking bha hat du bakandala khle bha tu ka balik berbastem. Sawi ka tu ka dos air ka bangi la adep khle la adep ready am. Ta wi kumni da adem nang tu pada ingin sa ko dah uni u bread crumb. Salek kuma batai mo. Kani pada ka umpanyang ka ba ngal ada pen lupa. Taban de ben ai medium hot mo mde ben ai ba ben pen he pelat ya keding na ben pen red pelat. Te kani ka do rungal ada marinate shwa chicken ta. Sa chukla ar laisin te kani kala along long dawan ki perlok ne ki bahi yang basem room tu ma benda shed special kasuk ru kasuk kapang ru kabang baha ngat hari filai yo jimun to himo perlok khoble sibun ba filai pe ikani ka video sngo baha like subscribe but share